Mentugas ni yawan penyo HP ki perlok perjor ya ketau asnyo ke wadang wai timi yang urang kensai lenong. Ya ke location yang ini tahu ye piu tho hani hajan mosungkat hanan kejak yang ka yung mene fellowship ko MH mosungkat. Idukan iwadang wai timi ke hair styling saloon dewa yo pi kujat kirkom asnyo kujat ki menu QM laka jong ka price. Ka price ko ye pi under ka budget ko ye pi yukod. Wat do ki facial treatment ki waper kam ka detan remover ka facial massage ka head massage nandong sedang wat hado ye ki kan thai emi ko ha kani ka saloon yong urang kan sai. If you're grooming for a style, this is the place you should visit.